Munchana tame vaigon enjosie ngajosie. Tunin hi Good Friday. Lam kalanga septop ni siang tho imang buhi. Ken achien dewen hi nipi zo ni nga ni siang tho. Nipi ni Sunday. Sunday bana ni nga ni Friday. Septop ni ahya. Tunin hi Good Friday. Septop ni siang tho ahi sile nipi zo ni nga ni siang tho ichi wahi. Tua le kenjong atha en kapho kya a. Tu ni hi tat ni siang tho jong kachi hi tampen mi jo sin jang nai sin. To pa ji sun e tat ni. Calvary Moldona. Khutza a asi a. E te mo na pana e tat ni. Tua ji en jong tat ni siang tho jong ke man kapho hi. Tat ni siang tho jong chilei a siang tho ma ma hi. English in a common devin mi jo se za Good Friday ichi wahi. Isim munu hi le John som le ko panin isim ding wa atang som le sagi panin ipan ding wahi. Jesu in ama nasanin jong anapon sama bangin. Masang laya gol nei te in jong anagil sama bangin. E te dingin sina anatangahi simpan tawai John som le ko som le sagi apanin. Jesu sing lam te a ki khai liana. Tole Jesu apui wa asing lam te akipo in Hebrew hama Golgotha kichi lugumun lama apepi tao hi. Tuana akhai wa tuale alang tua mini alaya Jesu akhai uhi. To ba Yesu hi Calvary Moldona akikhaya. Tuale Simon na Josia tangin. God na Josia tangin. Gutani ki kala. Migelo ni ki kala. Akhai uhi. Tanagi migelo ni sanga gilo zo. Si na mong tang ding. Si etsa nain agal ten. Akhai ta uhi. Tuale som ni le thumatu suwai. Gal kapten akhai lup zo un. Apun te alawa. Seli asuwa. Gal kapte in aki hom tao hi. Topa Yesu pon sil na sanjong. Ama tunga abang non siya. Gal kapen akilawa. Apon lai pen. Hi atung le ato lam tana. Mun khat mai me aki khui lian hi jen aman pa. Seli asuwa. Ahom pan tao hi. Tam thu pen lai siang tho in. Kapon te aki hom wa. Toale kapon tang ding in vaget na anei uhi achi atang tun na ding ahi hi chin hi lai sin thoin anagial sa te hi atang to hi tole to pa Jesu in anahu aha nu khia masangin banga piangai simnan lai bai humin Jesu singlam te ko nga anu le asangam nu Clopas ji Mary le Mary Magdalene ading uhi nume hon khat noa zui te kimel mu non lo tai mang tau zon lo si tole anu Mary now pa Clopas jinu Mary le Mary Magdalene toa nume gilo nalanga min thang no to pa Jesu in ama pa na doi sakia del kam tam teng ading uhi noa zui zon lien om adang om lo tole tamilai sin tho gil pa jong zon ahi Jesun anu le anwa zui ait pa aku nga ding amu bebin numei natapa enen tana noa zui le numei li te amu chengen Jesu in anu kunga tana natapa ta achi ahi zon akopi ahi zon kanwa zui pa nu o natapa in nasangin cintua pi ahi humin anwa zui pa ko nga nanu enin achi alang nia ako ahi amasan anu ko nga tana natapa ta to zavin John ko nga
na nanut hi chin hi to pa Jesu in anu Mary nwa zui kunga ana ap hi nwa wi John kunga John jong Jesu in anu kunga ana ap hi tua chin tua nya ki padin nwa zui par amano in langa apui ta hi lai seng to sim te gen dung zuin to pa Jesu sini a ki panin Calvary Moldona panin Johnin Mary to pa Jesu no aina azopi a Jesu no Mary vana akila totan Mary koima indanga apesia John kunga ape tenahi to se bin siljo si zo hita hi chi a thei chengin lai sing tho gen tang tun na dingin kadang ta chi to pa Yesin asi masang lenin kadang ta asi adang jong ta na ven aje pen anelo tuidon lo asi san nai san luong teng op sa luong teng bang dinga dang ta lo ding la an a hiet na khat o ma hi kadang ta a hiet na ta ta bangai chi la hi mi hing hagao ding in kadang ta hi I thirst for souls na hagao ding so ta na ding to mi kadang ta pi hi a chi hi in agiya om den to bangin ana sang se hi to le to na bel dim ta in hi jupong akitunga to chin tui hup na hi sop chieng dona atawa akama asut tu taw hi Jesun jupong thwa pi atop zovin zo hi ta hi chin akuna ahagaw ahado ta hi to jupong pi khat tui hup na sponge hi sop chieng dona atawa to pa Yesu kam dona hi atop sa wi them khat atopa to pa Yesun ahin kho ahata hi to pa Jesu sina in ete mona ngai dam ta hen amen septop ni siang tho ni lom hiwa tunin to pa Jesu Calvary Moldon tan Jerusalem khopi panin izui vu hi zuina lai vain heja iding ding wai ke ngai danen ulenaute Mary now nu to Clopas Ginu Mary le Mary Magdalene Nwa zui John ama teng to Calvary Moldona dington vai to pa Jesu mit le mai en vai atop na a anahu nuhia aha to atanin to pa Jesu en vai atop na a eite mo na mai sa na dinga to pa Yesun Calvary Moldona ahin ko atan lo hi chengin tu ni hi kisya ni siang thowin jong koi vai ulenaute Jesu in eitangin asia hi mo na panin eitan ta hi Satan khut panin eitan do ta ama hin ko abesa hi ama hin kho beji in eiten kum ton hin na lampi izon thei uhi tu ni hi dale ka ni ahi si uop ni ahi poi bol ni ahi si masang lain sangam Protestant polpi pasakadin alom uhi sa athadwa ane uhi to pa Yesu eitering in sita eitanta and two line Christian polpi dang te jong pilwang tama mawa koiman tu lain hi poin amang non sia si op ni le to pa Jesu tos si na to si ton na ni in hi akimang ta hi Jesu si na in kum ton hin na e tu ta hen nadam taun kipai